Rupiah. Mamanya Kis. Dandane keren abis, gaya artis, lurune gadis sing manis, kan selebriti. Siapa Teteh? Oke ya, terima kasih. Sing natural, belum pakai mobil sedan, gaya artis gedean, kupingnya tinggi keantingan, orang kehidupan. Boleh siapa ini cantik? Anaknya RT. Bapak Neriko, Bapak Neriko, Bapak Neriko. Noklia, 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 surga. Noklia, Noklia ya Allah Noklia. Ya, Noklia. Noklina, 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 Noklina. Yen nyawang sampeyan, wajah ganteng lan gawe pisan. Siapa? Go. Siapa ini? Juragan cilik, Uma Ardeli, 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 Juragan cilik, Juragan cilik, Juragan cilik, Juragan cilik, Juragan cilik, Juragan cilik, Umi Ardela, Juragan cilik, Juragan cilik. dandane keren abis, gayane gaya artis, Pinggir laut. gadis sing manis, kaya selebriti. Curang, wong Subang sayang, Bos Miul, Bos Miul, Bos Miul, Bos Miul.
Buktinya tinggi keantingan orang keitulan. Awak tahan dulu, tahan. Ya mohon. Mohon bantuannya panitia.